ثلاثة الأربعة 27 نوفمبر 2013 الصالة بحيثة بقراوة غرفان الولاية تيزي وزو لابيوين تمليلي تم زواروت وتالناوت يتمورت الجزائر غفون قمو تذمسان تمثين سلمعاونا نغ ليكونومي سوسيال سوليدار تمليلي تيدي حضرن وفرين لابيوين نغ لي زيلو دين فقيوان ديار زاني تسقومان الولايات النظام لي زابيوين يسلوين تغيوانين في دوكليوين مخلفن اكو ذي حرفيين لقديش تملي ثقين إذ يدو كان ذي غني ينفقيوني فرانيين ديار زان دي فرنسا يتابعن لا فونداسيون ماسيف دو فرنسا كو دمداس يبدا سيون ووالد يبوي وسلوي لابيوي مس حسين هارون عند دينا كنت دمسا المعاونه تلا ذك زيك ني يتمورت القبايل امتي ويزين يتلوفا يمخلفن. Aujourd'hui, l'économie solidaire, le tourisme solidaire, tous ces concepts dans lesquels ce qualificatif se repère ou se perçoit appellent à notre solidarité. Car la solidarité, c'est la quête de protection, de mutuelle protection face à l'anarchie et la déshumanisation qui caractérise hélas le monde actuel. فايني دبوين مسا ذي غني يوث تسلمذ تسداويت المولودة معمار مسا يزرين تفكد وذماون يمخلفن تذمسا تمثير إلان الجزائر أكو تمورا سيدي الزين جرسن إلا وين يشدن الدين يقارن الزكاة نستقصاد وقبل تبدو تمليلي تاقي مس حسين هارون اكو دين فقيوني فرانيا غاف القديش اقي اسني دنسل لوكازيون يمكن نسمي لك وكذاك لي بايور دو فون واذا ديفكني سورديين لك وكذا يورغانيزيني وكني سورديين النير اذنفان لو سيتويان ذاكي سورتو دي تودار دي لي فيلاج سي دي زاد سي دي سوبونسيون سي دي باريار سي دي سوبونسيون et bon, une fois le procédé bien expliqué, une fois il est pris en charge, donc les associations avec des dossiers vont avoir de l'aide directement et sur le terrain. Voilà. La Massif s'est implantée en Algérie dans un accord de coopération avec la SAA, la BADR et la BDL. Donc un assureur public et deux grands banquiers. Et avec la Massif, nous avons fondé le 1er juillet 2011, nous avons fondé une compagnie d'assurance qui s'appelle la SAPS et qui se fait connaître en ce moment, fin novembre, sous le nom de marque commerciale de Amana. Voilà. Donc nous sommes implantés depuis juillet 2011 et nous diffusons de l'assurance de personnes. Dans le cadre de nos évolutions, nous avons souhaité aussi faire connaître quelques-uns des éléments qui caractérisent la Massif en France. Et dans les éléments un peu particuliers de cette mutuelle de l'économie sociale et solidaire qu'est la Massif, qui est quand même un des leaders de l'assurance en France, on a une particularité, c'est que nous disposons d'une fondation dont le président Alain Philippe est venu aujourd'hui pour expliquer les mécanismes d'organisation de cette fondation aux associations qui aujourd'hui sont dans la salle. Voilà. La Massif donc, est une mutuelle d'assurance qui a un engagement sociétal qu'elle a confié à sa fondation. La fondation Massif, donc, présente ici en Algérie, dont je suis moi personnellement le président, a comme ambition de promouvoir, de développer l'innovation sociale. Et nous pensons qu'il y a ici en Algérie, et ici précisément à Tizi Ouzou, des projets portés par le monde associatif qui méritent d'être soutenus parce qu'ils sont des réponses à des besoins sociaux non satisfaits pour les populations algériennes et pour la population de Tizi Ouzou. Donc notre démarche aujourd'hui, c'est de venir apporter un soutien organisationnel, peut-être économique, financier à des projets nés ici par le monde associatif. تمليلي ثاقين ثلاد ذيغن المندو وسبدين بيو تسقاموس نغيون كوليكتيف تدوكلي وين راه يقرشن يتموت الجزائر مرة دق حريش تدمسا سلمعاونا يوم يسمان كاديس يريسويين الكوليكتيف اكين ادن بدار اعيون بوسنو الفون تكبانيين يحارب طوناط اعيون امرح تمتين ناغ التوريزم سوسيال أحارب غف الحيف ناغ لا لوت كونتر لا بوفرتي عندنا نو كان دنيني الذي تفسير تفسوسا ناغ اون بيتيت اكسبوزيسيون اون مارج ناغ الريف التمليلي ثاقي
يدي بوين افلق دي شنكرا تولاوين اكو تدوكلي وين يغورا دنوغال قغميسن يدي تدون تيزي وزون بالقسم واحد الساعد بربر تلفزيون.